Gdje su Krk i Brač, ajmo reći, u najpovoljnijoj situaciji, tamo bi se možda i moglo nešto investirati, a da nije samo turizam. Je, svakako, ali tamo i postoje određene investicije koje nisu vezane uz turizam. Međutim, kažem, kad govorimo o svim otocima, oni su u prosjeku duplo manje gustoće nego u ostatku kopna i dakle, vrlo teško je tu ući u nekakvu osnovnu industriju. Postoje znači nekakve investicije, ali opet je to na Braču, znači vezano uz kamen, uz klesarstvo, postoji i na Korčuli, dakle, brodogradnja, ali kažem, to su nekakve iznimke koje, nažalost, potvrđuju pravilo da su većina investicija vezana uz turizam ili poljoprivredne prehrambene djelatnosti, eventualno ribarstvo. Hvala vam lijepa, gospodine. Što je tome razlog da sad ne ulazim u genezu problema i činjenicu da je luka napravljena i bespravno, da ima niz interesa šire od same luke. Mi smo uspjeli 2018. godine uz dosta pritiska doći do toga urbanističkog plana. Napravili smo jedini projekt, napravili studiju utjecaja na okoliš, evo, blizu smo ishoćene lokacijske dozvole, u ovoj godini i građevinske dozvole, krajem godine, nadam se, početku radova u Kristu. To bi bilo odlična vijest. Gospodine Mihanović, prije nekih par godina Splitskom lukom su letjeli mali hidroavioni. Ja se sjećam tih aviona i sami smo kao novinari imali prigodu često putovati promotivnim letovima. Nakon je taj čovjek protjeran iz Hrvatske, proglašen je državnim neprijateljem. Jer ti avioni stvarno stvaraju toliki problem, jer u stvari oni mijenjaju kompletan način putovanja, mislim na Hvaru za 8 minuta. Novinari su stalno letjeli, nikad nismo imali problema. Što se to dogodilo? Zašto je se to tako propalo? Je li smetalo to vama ljudi? Vidite, to što ste kazali o promjeni navike i načinu putovanja, mislim da najbolje govori podatak da je u posljednjih nekoliko godina, konkretno 2016. godine, brzo-brodski linijski promet povećan za 60%. To su katamarani. U tom kontekstu smatram da je hidroavionsko povezivanje otoka, odnosno i duž obalno, po meni dobrodošlo. To je moje osobno mišljenje.